Ineza yawe nta wundi wasa nawe. Uri Imana yo kwizerwa, imitima yacu iguciriye bugufi cyane kubw'imirimo yose itangaje ukora. Ushimwe kubw'uburinzi bwawe, ushimwe kubw'ineza yawe, ushimwe kubw'umugisha utanga, ushimwe kubwo kurinda itorero, ushimwe kubwo kurinda igihugu, ushimwe kubwo kurinda imiryango yacu. Mwami Imana, byose uko biri tubiguhereye icyubahiro, tuvuga ko wera kandi ukiranuka. Imitima yacu irakunezerewe, ntabari twebwe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro Mwami Imana. Oh haleluya. Oh haleluya. Reka dufatanye wowe uri aho ngaho. Oh Jesus, tuguhaye cyubahiro, turaguhimbaza, ukwiriye gushimwa. Tuguhaye cyubahiro, turaguhimbaje, ukwiriye gushimwa. Mwami kubyo ukora, tuguhaye cyubahiro, turaguhimbaje, ukwiriye gushimwa. Ku mirimo yose tuguhaye cyubahiro, turaguhimbaze, ukwiriye gushimwa. Uri Alpha na Omega, turaguhimbaje, ukwiriye gushimwa. Ni wowe tangiriro n'iherezo Mwami, turaguhimbaje, ukwiriye gushimwa. Ibihe n'ibihe Mwami urabikwiriye, tuguhaye Mwami, tuguhaye cyubahiro, turaguhimbaze, ukwiriye gushimwa. Mwami Yesu, tuguhaye cyubahiro, turaguhimbaje, ukwiriye gushimwa. Ushimwe Mwami, tuguhaye cyubahiro, turaguhimbaje, ukwiriye. Warinze abantu bawe Mwami, tuguhaye cyubahiro, turaguhimbaje, ukwiriye gushimwa. Wakoze ibikomeye Mwami Imana, mitima yacu irakunezerewe muri buri kimwe cyose. Niwe mbaraga zacu, niwe gakiza kacu, tujya tukwiringira mu bihe byose, tujya twiringira imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Tugushimiye kubw'uburinzi bwawe ku itorero, tugushimiye kubw'uburinzi bwawe ku miryango yacu, ku gihugu Mwami. Niwe ukwiriye gushimwa ibihe byose, niwe ukwiriye, nta wundi wasa nawe Mwami. Yo haleluya. Niwe mbaraga zacu Kristo. Biriho byinshi biracyariho, ibyatuma tuzi imbere y'Imana dushima. Nubwo twaba tunyura mu bigeragezo, hari byinshi byatuma dushima.
nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuzi imbere Imana dushima nubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo. Haleluya. Amen. Imana ibaho umugisha cyane. Amen. Yesu ashimwe itorero ry'Imana. Praise Jesus, Church of God. Imana ibaho umugisha bakomeje gukurikirana inyigisho. May God bless everyone who is following the teachings. Imana ibaho umugisha nabo turi kumwe barimo kudufasha. And may God bless the people that we are with who are helping us. Turabakiriye mu izina rya Yesu. We receive every one of you in the name of Jesus. Kugira ngo twese duhabwe umugisha n'Imana muri aka kanya. So that we may all be blessed by God in this moment. Hallelujah. Hallelujah. Reka dusome ijambo tugiye kuganiraho. Let's read the word of God that we're going to share. Yobu igice cya 42. It is written in Job chapter 42. Umurongo n'uwa 2. The verse is 2. Haravuga ngo nzi yuko ushobora byose. I know that you can do all things. Kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. And no plan of yours can be thwarted. Hallelujah. Hallelujah. Natwe niko tukwiye kwibwira muri iki gitondo cyangwa se muri aya masaha. So this is what we should tell ourselves in this morning or in this time. Hallelujah. Hallelujah. Tukavuga ngo nzi yuko ushobora byose tubihamiriza Imana. And say and proclaim me, telling this to God, that I know that you can do all things. Kandi ko nta kintu na kimwe cyarogoye umugambi w'Imana. And nothing can thwart your plan. Ku buzima bwacu mu buzima bwacu bwa buri munsi. Upon our everyday life. Hallelujah. Hallelujah. Muri iki gihe cya none uyu munsi dutekereza ko insengero zigomba kongera gufungurwa hanyuma itorero rikagaruka mu nyubako. So in such time as we're getting ready for the reopening of the churches, where the churches will come back in the buildings. Ni igihe cyiza cyo gutekereza ko nta kintu na kimwe kizabuza umugambi w'Imana gukomeza. So this is a sign that shows that nothing will stop the plan of God to carry on. Kose dushobora gutekereza ko iminsi abantu bamaze badaterana hari ikintu bahombye. So maybe we can think that there was a loss in this time that is spent with that coming to the church. Ariko ijambo ry'Imana rimbwira ko byose ibintu bitubaho bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza iyo dukunda Imana. But the word of God said that everything works for our good when we love God. Kubakunda Imana igihe cyose bamaze badaterana bazazana amashimwe mu nzu y'Imana. So for the people who love God will come with praises in the house of God. Bazaza bafite ibyishimo bavuga ngo hari icyo Imana yakoze mu minsi yashize. So we come filled with joy saying that God has done something the past time. Kubera ko Imana iracyakomeje kutugirira neza ntirahagarara. Because God is still blessing us, it didn't stop. Hallelujah. Hallelujah. Imana yigeze ireka kugirira neza ubwoko bwayo. God never stopped blessing his people. Nta n'umuntu wundi wagabana ishimwe nayo kubera ko ni Imana yakomeje kuberaho abantu bayo. And all the praise belongs to him. He can share praise with no one else because he's been God to everyone. Nashatse kugira ngo mpine mu magambo make icyo ndi buvugeho. So I want to give you the theme briefly. Guhagarara mu nzira ntibikuraho
urugendo. So meeting a hindrance, an obstacle in the middle of the journey doesn't stop the whole journey. Haleluya. Hallelujah. Ni kenshi umuntu atangira urugendo So sometimes when you start a journey, ariko akagira ibimuhagarika mu rugendo bitandukanye. but in the middle of the journey you will meet hindrances, you will meet Ubuzima obstacles. bw'abizera rero ni urugendo rwa buri munsi. So in the life of the believers, it is an everyday Ariko ni journey, urugendo rufite aho rutuganisha. but it's a journey that is heading, that has a Hallelujah. destination. Mu busanzwe mu buzima bwo mu isi umuntu aravuka, Normally when you, in your life, you are born agakura, and you grew up agapfa. and then you die. Aho ngaho bavuga ko ari urugendo umuntu amara mu So isi. this is the journey, this is the time that is Ariko spent living in kubizera the nta nubwo ari world. aho tugarukira gusa kubera ko hari ibyiringiro byo kuzabona ubugingo But for buhoraho. the believers, there is an eternal life. You don't stop by the Muri ibyo death. bihe rero niho umuntu ahuriramo n'ibintu byinshi. So in this time, this is where you meet many things. Umuntu ahuriramo no guhomba iyo acuruza, So this is where you meet loss when you do business. ushobora guhuriramo no kurwara, You will meet sickness. ushobora guhuriramo no gusibira mu ishuri, You will meet repeating in your ushobora school. guhuriramo n'ibindi bibazo bitandukanye bitewe n'uko urwo rugendo rubamo ibintu byinshi abantu You will bakora. meet different problems because the journey has a lot of Ariko icyo matters. nshaka kubwira ni uko umugambi w'Imana uko byagenda kose icyo Imana yakuvuzeho kizasohoza. So, but I want to tell you that whatever may happen, the plan of God will never be Hallelujah. thwarted upon your Ijambo life. ry'Imana ritwereka neza ko imyaka Abisiraheli bamaze mu bunyage bitakuyeho ko Imana ibatabara nubwo bamaze imyaka myinshi The cyane. word of God shows us that even the Israelites were spent a long time in captivity, but God rescued them. Utekereje imyaka 400 wakumva ko Imana yibagiwe abo bantu rwose. When you think about the 400 years that they were in slavery, Ariko you may igihe think that God has cyarageze, forgotten. But the time Nyuma came ya myaka 400 after the icyo 400 Imana yari years. yarasezeranyije Aburahamu. So what God promised to Abraham, Iragisohoza. He fulfilled it. Hallelujah. Hallelujah. Utekereje urugendo rwa Yosefu, So when you think of the journey of Joseph, wavuga uti Imana irasa naho yamwibagiwe. you would say like God Nubwo has yagiye forgotten ahuriramo him n'ibintu byinshi bishoboka. because He made a lot of Ushobora kwibaza problems. ukavuga uti umuntu wagurishijwe You may say that someone who was akagenda sold akajya kuba imbata y'undi muntu, and he went to be the slave of another akazagera person, akaba muri gereza, and then he went to the prison. uwo muntu yazavamo iki? What will this Ni person uko umuntu become? yibaza iyo ahuye n'ibintu So bitandukanye. this is what you think when you meet Ariko Yobu problems. yaravuze ngo nzi yuko ushobora byose But Job said, I know that you can do kandi nta all, kibasha kurogoya umugambi wawe. and no plan of yours can be Hallelujah. thwarted. Nta kintu Hallelujah. kibasha kurogoya umugambi w'Imana Nothing mwene can data. thwart the plan of God. Nta kintu cyarogoya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. No plan of God can be thwarted Nta upon kintu your gishobora life. kurogoya umugambi w'Imana ifitiye famiye yawe. Nothing will stop the plan of God Nta upon kintu your cyarogoya family. umugambi w'Imana ku itorero. Nothing will stop the plan of God upon the church. Kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo Imana yubatse itorero ryayo ku rutare. Because the word of God says that His Nta church is kintu built kijya on the kirogoya rock. umugambi wayo rero. Nothing will stop His Itorero plan. ry'Imana rirahari kandi rirakomeje. The church of God exists and is Ntangira carrying ndababwiye on. ngo ni igihe muri iyi minsi ni igihe turimo kwitegura ko itorero rigaruka mu nsengero. When we said, I told you that we're getting ready for the reopening of the churches. Ni igihe dutekereza tukavuga ngo itorero ry'Imana ryagarutse mu nyubako. So this is where we say that the church is coming back in the Kubera ko twagiye buildings. tubibabwira kenshi nubwo inyubako zafunze ariko itorero ry'Imana ryakomeje And kubaho. we told you a lot of times that even though the church were closed, the Kubera ko buildings were Imana closed, but the ituye mu church mitima carried on. y'abizera. Because God dwells in the hearts of Ariko ni believers. umunezero ukomeye iyo abantu bongeye guhura. But it's a great joy when Iyo people abantu gather together. bongeye gukoresha impano bari hamwe. So when people use their gifts together, Hallelujah. Hallelujah. Iyo abantu bateye haleluya bari hamwe. when people are shouting Hari icyo hallelujahs biba together, bivuze. there is Iyo abantu something that it basenze bari means. hamwe hari icyo biba bivuze. When people pray together, it means something. Rero So tugomba kumenya ko umugambi w'Imana ukomeje. we have to know that the plan of God carries on. Ushobora kuba hari ibintu byinshi wahuye nabyo byagiye bisa naho bihagarika urugendo rwawe. Maybe you have made a lot of obstacles and you Ariko thought that the urugendo journey rurakomeje. stopped, but I'm telling you that the journey carries on. Hallelujah. Hallelujah. Urugendo ntabwo rwahagarikwa n'indwara wagize. The journey will not be stopped by the Ntabwo rukwiye sickness you met. guhagarikwa, ntabwo ushobora gutekereza ko urugendo rwo gukorera Imana no kujya mu ijuru ruhagarikwa n'ibyo ucamo. They will not be stopped by everything that you meet on the way. Niyo mpamvu Pawulo yaravuze ngo yibagirwa ibintu byose biri inyuma That is why Paul said that he forgets what is behind agasingira ibiri imbere. and then he prays to catch what is Hallelujah. Natwe before dukwiye him. kwibagirwa akababaro So kahashize. that is why we must forget the Dukwiye pain that we kwibagirwa met ibintu byagiye yesterday. bitunaniza. We must forget Tukongera something that tugafata has imbaraga. traveled us and Kubera then ko twizeye you Imana. get strong because you have believed in Hallelujah. God. Hallelujah. Yobu rero hano hantu abivuga So when Job Yari amaze mentioned this kubibona cyane. word,
This is what he has yari seen. afite buri kintu cyose, He had everything, ariko aza mu rugendo rwe ahuriramo n'ibintu Satani aramusaba, but in his journey he made problems. asaba ubutunzi bwe, Satan attacked him and he asaba asked ku for bana be, his wealth, he asked for his children, asaba yewe no ku mubiri we. he asked even his body. Haleluya. Ni Hallelujah. kenshi hari igihe duterwa ibintu ku butunzi. There is a time we are attacked in our wealth. Muri uru rugendo umuntu akumva hari ibyo adafite mu butunzi, In this journey you think that you ukaba don't wakwibaza have ngo Imana enough, yandetse, and you say God ariko Imana maybe has ntabwo iba forgotten me, yakuretse, but God didn't kubera forget ko you, Imana igufiteho umugambi. because God has a plan Hari igihe upon your life. bigera ku bawe, ku muryango cyangwa ku There is a bakuzengurutse, time problems will reach your family or the people that are ukumva around you, urababaye cyane, and you feel sorrowful. ariko uko byagenda kose Imana iba ikigufiteho But umugambi. whatever may happen, God still has a Hallelujah. plan upon your life. Bijya Hallelujah. bibaho cyane ko umuntu ashobora kugira ibibazo It happens that you meet problems. mu bafite, yaba mu bana cyangwa ku mugabo cyangwa ku mugore, It might be your children, your husband, or your wife. ariko ibyo bibazo ntibikwiye kugukura ku Mana, But these problems you meet doesn't have to take ahubwo you from ukwiye God. guhamya ko Imana ishobora byose, But you have to declare that kandi nta God kintu is able kizarogoya to do umugambi all. wayo ku buzima And bwawe. nothing will stop His plan Ijambo upon your ry'Imana life. arambwira neza ngo nzi ibyo nibwira kubagirira. The word of God said that I know my Oh, plan hallelujah. for Ngo you. ntabwo ari ibibi, ahubwo ni ibyiza. And it is good, not bad Hari things. n'igihe umuntu atekereza ati se ko njyewe nta muntu urampanurira, ko nta muntu uragira icyo ambwira ko yeretswe kuri jye. There is a time a person may say that nothing, no Ese one koko has Imana prophesied upon ifite me. icyo ivugaho nanjye? Does God has something that He will Ariko reka say or nkubwire He ko ibintu speak to me? byinshi ahubwo Imana igutekerezaho itarabivuga. But I want to tell you that a lot of things you didn't hear what Kubera God ko has. Imana ntabwo ari for you. nk'abantu, mbere yo kugira icyo igukorera si ngombwa ngo ibanze Because inakikubwira. when God wants to do something, He doesn't Hallelujah. have to ask you. Ujya ubona Imana igugiriye neza. You see God Ujya ubona Imana blessing ikubyukije mu you. You see gitondo. God waking you Ntabwo muba up in the mwakoranye morning. amasezerano You mu didn't ijoro, have a covenant or ariko promises uko biri with Him. kose umugambi wayo ugasohoza. But His plan shall Amen. come to pass. Haleluya. Hallelujah. Imana rero igufiteho umugambi mwene data. So God has a plan upon your life, my Ntutekereze ko brother. ibyo uhura nabyo uyu munsi Don't think that whatever you're bikwiye meeting kuguca today intege, should ngo weaken wumve you ko ubuzima bwahagaze. and think that the life is Muri stopping. iki gihe cya lockdown abantu bagiyemo, In this time of lockdown mu that we were gihe in, hari indwara ahantu hose kandi n'ubu ngubu igihari, so there was a pandemic all around the world and ariko uko still biri is. kose uzabyumva, kubera ko wumva amakuru y'abapfuye benshi ariko uracyariho. But you hear many people dying, but you're still living. Haleluya. Hallelujah. Nuvuga ngo Imana iracyagufiteho umugambi. It means that God still has Kubera a ko plan niba upon your urimo life. kumva amakuru y'abandi bapfa, Because if you are hearing the news of other yaba people bicwa n'iki dying, cyorezo cyangwa n'abandi bicwa n'ibitandukanye, kubera ko impfu ni nyinshi ziracyariho. dying because of the pandemic or other sickness, Haleluya. hallelujah. Ariko wowe Imana iracyakurinze. But God is still protecting Ikikurindiye you. rero So the reason ni why, umugambi wayo. because of His Kandi plan, n'abarimo gupfa and those who are dying, ntabwo tuvuga ngo ntabwo yari bafiteho umugambi, ahubwo ifite umugambi wundi kuri bo, kuko umugambi w'Imana ntabwo urangirira muri we iyi si don't say gusa. that He didn't have a plan for them, but the plan of God carries on even after Hallelujah. death. Kubera ko ijambo Hallelujah. ry'Imana ritubwira neza ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Because the word of God says that after death there is another life. Ariko hari impamvu umuntu asigara muri But iyi there si. is a reason why you are Hari remaining impamvu in ukiri this kumwe world. n'ababyeyi bawe There is a cyangwa reason n'abana why bawe. you're still living with your parents Hari or your impamvu children. ukiri mu itorero. There is a reason why you're still Hari living in the impamvu church. ugihari. There is a reason why you're Ni still ukubera living. ko hari ibyo Imana ishaka ko utunganya. It's because God wants you to Hari prepare umurimo Imana some ishaka things. gukora. God wants to do some work for Hallelujah. Him. Hari icyo Hallelujah. Imana ikwifuzaho muri iki gihe. There is a plan of God upon your life in Hari this umuntu umwe time. wenda utarabwiriza Imana ishaka Maybe kubwiriza. there is a person that you didn't preach to and God Birashoboka ko hari wants you to umuntu do it. ugomba kugaburira kubera ko uracyariho. Maybe God wants you to feed someone. Birashoboka ko hari ikintu kinini Imana ishaka gukora. Maybe God wants you to do something Birashoboka ko big. ishaka ko wubaka urusengero. Maybe He wants you to build a Hari ibintu church. byinshi Imana iba yifuza ku There are buzima many things bwacu. that God wants from Ibyo rero us. tubibwirwa neza nuko Imana ikirinze amagara So we yacu. understand this by knowing that Hallelujah. God is still Kubera ko iyo protecting umuntu our lives. yapfuye, Because when a person dies, ntabwo aba agifite imigambi, he no longer nta has n'imirimo. plans and works. ariko twebwe tukiriho. But those who are still Twebwe duhawe living, amahirwe yo those kugumaho. who have the Muri privilege to iki gihe live cya none in such turacyafite time, umurimo munini wo we still gukora. have a great work to do. Hallelujah. Aho Hallelujah. muri iki ushobora kuba uri umushumba, Maybe you are a pastor as you're following. uracyafite umurimo wo gukora. You still have a lot Ushobora
have work to do. umudiyakoni uracyafite umurimo You wo might be gukora a deacon, you still have a uri lot of work to umubyeyi do. uracyafite umurimo wo gukora As a parent, you still have a work umwana to do. aracyafite umurimo wo A gukora child still has a work to yewe do. n'umuyobozi w'akagari cyangwa se w'umurenge nawe aracyafite umurimo Even the wo leaders gukora of sales or sectors, they still ni have a igihe lot tugomba of work to gutekereza ngo do. ese ubwo twumva abantu bapfa ibihumbi n'ibihumbi So hirya no as you're hino hearing news of many people kandi dying, natwe tukaba tuzi neza ko turi hagati y'icyorezo and we know that we are in the middle of pandemic kubaho time, kwacu bivuze iki uyu So, munsi what does our life bivuze mean ko today? umugambi w'Imana kuri twebwe It ugikomeje means that the plan of God upon our Hallelujah. lives carries bivuze ko on. umugambi w'Imana kuri twebwe ugikomeje The plan of God upon our lives carries on. bivuze ko umugambi w'Imana kuri wowe ugikomeje It mwene means data that the plan of God upon your life carries on. ntukwiriye gucika intege You don't have to be weakened. ushobora kuba rwose ushonje muri iki gihe You might be hungry in this time, ariko uriho but you're still ushobora no kuba living. urwaye You might be sick, ariko but you're uracyariho still living. kubera ko kumva amakuru y'abandi Because when you hear abandi different barangije news ubuzima of the people who have ni died, ikikwereka ko ukiriho so it is a sign that you're amatwi yawe still living. aracyafite Your kumva ears inkuru still uyu munsi hear. wenda urimo urumva inkuru mbi Maybe you are hearing bad ariko news, hari n'inkuru nziza ukwiye kumva but there is also good news that you kubera have ko to uyu muntu hear. akiriho Because when you abasha still kumva exist, n'inkuru nziza you can hear even the ntabwo good wakumva news. inkuru mbi You gusa can't hear not only Hallelujah. bad news. yobu Amen. rero yatubereye urugero So Job has been a good avuga rino jambo example. aravuga ngo nzi yuko Imana ishobora byose When he was saying this word that I know God can do all Hallelujah. things. Imana ntishobora kimwe gusa mwene data God cannot do only one thing. ishobora byose He is able to do ariko all byose things. ishoboye But in all ishoboye things that he can ibijyanye do, n'umugambi wayo ku buzima he bwacu does everything according to his Hallelujah. plan. kubera ko ibijyanye Hallelujah. n'umugambi wayo ku buzima bwacu Because his plan upon our lives, ibishyiramo imbaraga he supports the nibyo plan. nibyo bituma tubaho This is why we're still living. Hallelujah. ubuzima Hallelujah. bwacu rero dukwiye kubanza kumenya ko Imana ishoboye byose So in our lives, we must recognize and know that God is Kwizera. able to do all. Having faith, kwizera ni ukumenya ko Imana ishoboye ibyo bintu having byose faith is to know that God ni is ukumenya able ko to do ukiriho all. Imana ikikuvugaho ijambo It's to know rikomeye that you're still living ni and His ukumenya ko plan niba carries ukiriho on. Imana yahindura amateka It's to know y'ubuzima that God bwawe can change your history na when you're Yobu living. Even amaze for Job, kubisobanukirwa gutya when he understood this, yumvise afite ibyiringiro kuko nyuma yaho Imana yamweretse ko Imana ibishoboye he still had hope because God showed Yamusubije him that he ibyiringiro. can do all. He got the hope again. yamusubije He abana got the children. yamusubije ubutunzi He got the wealth. yamusubije buri kintu cyose He got everything that he ariko ni had. igishushanyo y'uko ikintu cyose yewe n'icyo twaburiye muri iyi si mu ijuru hari icyo Imana It idutegurira is a sign that show whatever we have lost in this Kubera ko world, hari but igihe there is twumva- something God is preparing for us hari in igihe umuntu heaven. yiyumvisha ko umugisha uhari mu isi There is a time when you see the blessings, ari the ukubona word ibyo ngibyo blessing. gusa uwapfuye wenda atabifite umuntu akumva ko yagize ibyago It is to have wealth when you're there without having ariko ijambo wealth. ry'Imana It's ritubwira like neza it ko is mu ijuru pain. abantu bazahanagurwa amarira But in the word of God said that mu ijuru people abantu will wipe their bazicarana na tears Kristo in heaven basangire and they will sit niyo with mpamvu Jesus and twebwe share with abakristo Him. tuba dufite ibyiringiro biruseho That is why as Christian we kubera have ko greater kubaho hope kwacu because our life, ni Kristo it is Christ. Hallelujah. ndetse Hallelujah. ijambo ry'Imana ravuga ngo twicaranye mu ijuru nawe mu buryo bw'umwuka And in the word of God we said that we seated with Him Pawulo yaranavuze ngo spiritually. napfanye nawe ndongera And nzukana Paul nawe said that I have died with Him and rose with Him ubuzima again. dukwiye kubaho ni ubuzima bwo kugendera muri So Kristo the life that we must live is to Tukumva walk turi with muri we. Jesus and icyo feel that gihe we are in nibwo Him. uvuga ngo umugambi w'Imana uzasohora ku And this bugingo is where bwawe. you say that the plan of God will be fulfilled in our hari life. igihe abantu bibeshya There is a time people get confused agatekereza ko ashobora gusingira umugambi w'Imana ariko and think atabanye that n'Imana he can be in the plan of God without being nibyo with koko God. umugambi w'Imana kuri wowe urahari Yes, it's true, the plan of ariko God upon your birasaba life rwose exists, yuko nawe wegerana but n'Imana you are required to draw close to Yakobo God. yagiriye abantu inama Jacob told people, arababwira and he told them, umwegere Imana in the book of James, they say, draw close to God, ngo nayo izabegera and he will come ngo near to murwanye you Satani and fight the nawe devil, azabahunga and he will flee from ubuzima you. bwacu ni uko So, nguko this is how our life must ukiri mu isi be. ukwiriye kwegera Imana As long as you're still living in kuko the iyo world, you wegereye must be Imana nibwo drawn close umugambi to wayo God. usohora Because when you're near to Him, His plan shall come Hallelujah. to pass. kwegera Imana rero ni uburyo bwinshi butandukanye So abantu drawing babikoramo close to God, you might do this in different ways. tubikora mu buryo butandukanye We do this in different ways. harimo n'uburyo bwo guterana There is even the harimo gathering n'uburyo bwo gusenga mu rugo or praying at your harimo home, n'uburyo bwo gusoma ijambo ry'Imana reading the Bible. ariko ikintu cyose kikwegereza Imana But whatever that draws you ukwiriye close to God, kugikora
You must do it. n'intambara yose nziza yo kurwanya satani ukwiriye kuyirwana You- ufite imbaraga, You even have to fight a good fight against the devil, Hallelujah. having strength. kubera ko niko kugenda dusingira umugambi Because w'Imana. this is why we're getting close to the Nta plan kintu of cyiza God. nko kuvuga ngo nzi ko umugambi w'Imana ku buzima bwanjye uzakomeza, I know there is nothing good else than Nubwo saying that the nahuye plan of God n'ibi will ngibi, carry on, even though I have met problems. reka ne kubigumamo. I don't have to stay in Hallelujah. this position. Nawe wakoze icyaha If you have sinned ukumva wasubiye inyuma, and you feel like you have ni byiza backslided, kuvuga ngo umugambi w'Imana kuko ukomeje, reka mbyuke nihane so nsubire mu it is rugendo. good that you rise and say, let me carry on with the Hallelujah. journey, because the plan Kubera of ko God rimwe na carries rimwe on. hari igihe satani akumvisha ko Imana yakuretse There rwose, is a time Satan will tell you that God has forgotten, Ariko that he ntabwo has Imana yigeze abandoned you. ikureka. But God did ahubwo niwe abandon ukwiriye you. gusubira mu nzira. But you have to go back Hari to inzira the Imana right path. yateguye ku buzima. There is a way that God Hari has inzira Imana prepared for your yaguteguriye. life. There is a way that God has Bisaba ko prepared for umuntu you. ayigenderamo. And you have to walk in this Hallelujah. way. Kandi iyo Hallelujah. uyigendeyemo wa mugambi w'Imana ugasohora ku And buzima when you bwawe. walk in this way, the plan of God is fulfilled in your life. Amen. Amen. Ubuzima bwawe rero ngera ubuhereza Imana, So give your life kandi again to umenye God. ko Imana ishobora byose. And know that God is able to do Tuvuze all. byose ntacyo dukuyemo, When we say all, it means yaba that all ibyifuzo things. by'umubiri, It might be the request of this flesh yaba of gukira body. ibikomere by'umutima, It might be the healing of the wounds of Hallelujah. heart. Hallelujah. yaba n'ubugingo buhoraho. Imana niyo itanga ibyo bintu byose. It might be the eternal life. God gives everything. Hallelujah. Uyu Hallelujah. munsi wa none ushobora kwibwira ukavuga uti Imana se ko itari yarafunguye insengero, You may say that God didn't open the church before, ariko umutima wawe nta munsi n'umwe Imana yigeze ishyiraho ingufuri. but God didn't close your heart. Hallelujah. Hallelujah. Ubwo tuvuga insengero, izi ni insengero twubaka kugira ngo duhuriremo. We are talking about these churches, the churches that we build so Hanyuma that we may tuvuge gather. ineza y'Imana And let us talk about the Twese goodness of duhure. God. And then let us nk'umubiri wa gather Kristo. as the body of Christ. Ariko iki ni igihe cyo kongera gutekereza ukavuga ngo Imana yanjye iri mu mutima wanjye. But this is the time that you have to think and say, God dwells in my heart. Hallelujah. Hallelujah. Kubera ko igihe kijya kigera, Because hashobora no kuza icyorezo kiruta iki. The time comes and even there will be another pandemic Noneho even more greater gisaba ko than abantu this batagaruka mu rusengero that batora. will require people not to gather in Ariko the uko churches. byagenda kose, But whatever may umugambi happen, w'Imana ku buzima bwacu the plan of urakomeza. God upon our lives carries on. Hallelujah. Icyo Hallelujah. Imana yakugambiriyeho What God has Icyo Imana planned upon your life, igutekerezaho what God is thinking kigomba about you, gusohora. shall come to hari pass. igihe tubwira abantu gutyo ngo icyo Imana yavuze kuri we kigomba gusohora. There is a time we tell people that what God has Umuntu promised akavuga shall ati come to buriya pass. ni iki ngiki n'iki n'iki. And you Imigambi say this y'Imana, is such thing or that. imigambi y'Imana But the nuko plans of God idukoresha is icyo that yagambiriye kudukoresha. He uses what He has planned. Hallelujah. Hallelujah. Hari n'igihe umuntu yumva ko umugambi w'Imana kuri we There is a time ari ukuba nk'undi muntu. you think that being like another person is the Oya, plan of God umugambi upon your w'Imana life. kuri wowe ushobora kuba ari ukuba uko nguko, No, the plan of God might be that you ariko have to be ukahesha abantu you, benshi umugisha. but you bless many. Hallelujah. Hallelujah. Ntabwo tugera umugambi w'Imana bitewe n'ubunini bw'inshingano dufite. We rimwe don't na rimwe. compare the plan of God with the Oya. responsibilities that we Oya, have. ntabwo No, aribwo uvuga ngo ubwo nzaba perezida nibwo nzaba ngeze ku mugambi we w'Imana. don't say because I will become a president, this is Cyangwa where I se will reach the plan of nimba God. bishop cyangwa nimba pastor nibwo nzaba ngugezeho. Or if I become pastor Oya. or bishop, it will be the plan Umugambi of w'Imana God. kuri wowe No, the plan of God upon your life, ni uw'amahoro. it is of peace. Ikindi umugambi w'Imana kuri wowe And the plan of God upon your life, uzagenda uwuhishurirwa uko you uwugezemo. will get revealed as you reach in Ariko it. ikikubwira ko Imana ikigufiteho umugambi But something that will tell that God still has a ni uko plan ugifite umwuka is wo that you're guhumeka. still breathing. Hallelujah. Hallelujah. Yobu hano yarageze ahantu hagoye cyane kuko yari amaze igihe arwaye. In this chapter, Job was at the severe sickness. Ariko ijambo ry'Imana rirambwira ngo we ubwe yiyeze kuvuga, aravuga ngo umubiri wanjye numara kubora And what we find in the Bible where Job said, after my body has rotted, ngo amaso yanjye azabona Imana. and my eyes shall see the Kuvuga ngo Lord. nubwo byagenda gute, It means that whatever may nzi ko happen, Imana izansobanurira imibereho yanjye. I know that God will explain my Nzi ko life. Imana izakomeza kungenera ubuntu bunkwiye. And now that God will bless me. Hallelujah. Hallelujah. Kubera ko nyizeye. Because I believe in Him. Amen. Amen. Hari n'igihe rwose umuntu agera mu mubabaro There is a time you are in so akumva much Imana pain yamuretse. and you feel like God has Ariko abandoned reka you. mubwire ngo But I want to tell you, umubabaro wose wageramo, every pain you may meet, Imana
ifite ikiganza cyayo ku buzima bwawe His hand is upon your kandi life. niyo ibasha kugukura muri And ibyo He byose is the one who is able Imana to niyo take ibasha you from this kukugirira pain. neza. He's the one Ariko that who is ibishaka able to kubibonamo bless you. ishimwe. But He wants you to find praise in whatever that you're Hallelujah. meeting. Ibishaka Hallelujah. kubibonamo He ishimwe. wants you to find Uyu praise munsi in rero that you're ufite meeting. impamvu nyinshi zo kureba ko Imana So ikikwitayeho today you have a lot of reasons to see the Nubwo hari blessings ibyo of ushobora God, the gusa goodness of God n'uwatakaje. upon your life. Maybe you have lost nubwo something. wagiye ukabona hari aho wagiye uhagarara Maybe you have you were hari hindered ibyagiye in the journey. bikwitambika mu nzira There was some obstacles in the Hari- middle of the hari journey. ibibazo bitandukanye hari ibyo watewe Maybe- n'aho uvukiye There were problems that caused because of hari ibyo your watewe family. n'abantu maybe caused by Pawulo many yaravuze people. ngo rimwe na rimwe yabaye mu makuba ngo abitewe n'inyanja yagendagamo Paul said that he made problems because of the seas that he was crossing. Hallelujah. Hallelujah. hari risike zibaho bitewe n'ahantu turi There are risks caused by where we are. hari ibibazo byinshi bitugeraho bitewe n'ahantu turi There are problems we meet because Ariko of uko where byagenda we kose are. umugambi But w'Imana whatever may urakomeza. happen, the plan of God Hallelujah. carries on. Hallelujah. Hallelujah. igihe kimwe Pawulo One time, Paul, usomye byakozwe n'intumwa umurongo igice cya 21 when you read in Acts of Apostles chapter ijambo 21, ry'Imana rirambwira ngo Paul abahanuzi baraje the word of God said that the ngo, prophets came baramubwira ngo nagiye Yerusalemu and they told him that if he goes to Jerusalem, ari buhemukirwe ari bukubitwe ari bubabazwe he will suffer. ariko kubera ko yari afiteyo gahunda Imana yari yaramuhaye gahunda agomba gukora But because he had a plan that he was given ngo by abwira abantu God, arababwira ngo ntimwirirwe murira ngo uretse no gukubitwa niteguye no gupfirayo he told the prophets and said, don't cry because I'm ready to ariko be musomye suffer. neza mukareba umugambi w'Imana wari kuri Pawulo But when you read the word of God and you find the plan of God ntabwo upon ubuzima him, bwe bwari kurangirira i Yerusalemu his life will not end in Jerusalem. ubuzima bwe ntabwo ariho bwari kurangirira His life will not be kuko ended in yaje kujya i Jerusalem, Yerusalemu aranakomeza ajya n'ahandi because he went in Jerusalem and then nawe he carried ushobora on kuba even uyu other munsi hari places. ahantu ubona ubuzima bwawe bumeze nabi Maybe your life is at ariko in reka bad nkubwire ngo ntabwo ari situation. ryo herezo But I want to tell you that is not the end. iherezo ryacu riri mu Mana Our end is in God. kubera ko ijambo ry'Imana rirambwira ngo Imana niyo tangiriro ni nayo Because herezo the word of God said that He's the beginning and izi the rero end. aho twerekeza So He knows where izi we are ibyo destined ducamo, to be. izi bibazo byinshi twakwibaza He knows the problems that we ariko think Imana nayo about. ibifitiye ibisubizo But God has the answers. haleluya Amen. ubuzima bwacu rero reka tubuhereze Imana So let us give our lives to God. tuyiringire Let us have kubera ko hope in Imana Him. niyo ifite ubuzima bushobora kuturinda Because He's the one who can protect us. haleluya Hallelujah. nta kindi ubu ngubu twebwe dushobora kwirinda ibishoboka Maybe we can protect ourselves dushobora from different kwirinda things. tukambara udupfukamunwa We may wear masks kuko niho tugarukira because this is where we start. ariko Imana igarukira kudukiza But God will go to dushobora even kwirinda healing tugakaraba us. niho tugarukira We may dukwiye wash gukora our twebwe hands. aho We tugarukira have to do what we're able to do. ariko muri iki gihe But in this time, dukwiriye gukora buri kintu cyose twumva dukwiriye gukora we have to do everything that we're able to do. ikintu cyose dusabwa gukora n'ubuzima Everything that we're required to do ikintu because of cyose this dushobora life. gusabwa gukora bijyanye n'imibereho tubayemo Everything that we're required to do because of ariko this ntitugarukire aho livelihood. twiringira Imana ishobora gukora ibiruta cyane twebwe ibyo But twakoze we don't have to stop by there. We have to believe Hallelujah. in God who can Twebwe even do dushobora- beyond what we have done. dushobora kumva ibyo ngibyo bihagije ariko ntibihagije igihagije twongereho no gusenga We may think that it's enough, but you have to even add prayer. haleluya Hallelujah. ngira ngo ubu ngubu abantu noneho bashobora kumva vuba cyane yuko Imana tuvuga iriho So now I think that even people can understand, can Kubera still ko- accept that God kubera will ko speak abantu of it twese twambaye exists. udupfukamunwa ntabwo turabona virusi ya korona nta Because muntu everyone urayibonesha who amaso is wearing mask, we didn't see the virus of corona. ariko amakuru duhabwa ni uko iriho But we hear the news that the kandi virus abantu exists. bayibonye buriya bafite ukuntu bayibonye And the people who have seen it, they have Barebesha their way andi of maso. seeing. They have another eyes. haleluya Hallelujah. abantu bayibonye barebesha andi maso They have other eyes that they atari have bene aya seen, ngaya not these eyes. barebesha amaso ya za microscope They use microscopes
bakayibona. and they see it. Natwe rero nituvuga ko dufite ibyiringiro mu Mana, So when we say that you have hope, nta our muntu hope is ukwiye in kubitindaho God. ngo avuge ati se kuki bariya abantu bavuga Imana kandi wenda itariho. We don't have to doubt Ahubwo this, dukwiye kumenya ko abantu bafite ibyiringiro mu Mana ari abantu bayisobanukiwe. but we have to know the people who have hope in God, Bayibonye. they have seen Ni Him. Imana It's itagaragarira the God amaso who y'abantu is invisible to the eyes asanzwe, of men, ariko ni Imana iboneshwa amaso y'umwuka. but is the God who Ni is Imana seen by umuntu the asingiriza spiritual amaso eyes. y'umwuka, Is the God that is seen with the ukayihereza spiritual eyes, ibyiringiro byawe bigashingira and muri you yo. put your hope in Him. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Uyu munsi wa none rero So today, twizere Imana, let us believe in twizere God. ko Imana ikidufiteho Let umugambi, us believe in the plan twizere of ko God Imana upon our lives. ikitureberera. Let us believe that God is still Hari n'abantu watching bashobora over kuvuga ati us. ubwo bafunguye insengero indwara iriyongera, There is bakaba a ari time byo we could say bashyiramo that imbaraga the cyane. virus is going to spread all Ariko over because they indwara have opened the yakwiyongera, churches. Even though the virus may be spread all itakwiyongera, over, even though it hari can Imana stop, mu ijuru. there is God in Hallelujah. heaven. Ariko Hallelujah. igikomeye But the great ni of uko all twebwe dukora ibishoboka. is that we are required to do everything that is Hari umuntu duherutse possible. kuganira arambwira ati I talked to Iburayi someone ntabwo bamenyereye kuramukanya, and said that they used not to greet nko muri Afurika. one Muri Afurika another. turaramukanya cyane, In Africa, we greet, ariko one another. Iburayi barapfuye abantu benshi. but in Europe, many people have Hallelujah. died. Hallelujah. Twebwe rero reka muri Afurika twambare udupfukamunwa, So let us tubigerageze, wear masks in dukarabe Africa. nk'uko Let us tubisaba. try and wash our hands as we're Abakristo required to do. nicyo turimo gusabwa gukora cyose, icyo dusabwa cyose mureke So tugikore, let us do everything that we're required to ariko do. ikirenzeho But the greater, twiringire umugambi w'Imana. let us believe in the plan of God. Haleluya. Amen. Kuko Imana niyo ibeshaho, Because God is the one that Imana niyo provides, ikiza, is the God who Imana niyo heals, dufitemo ibyiringiro. is the God whom we have hope Haleluya. in. Amen. Yewe ni nayo mu gihe gikwiriye Is the God in the right time itanga uburyo n'abantu bakagira amahirwe yo kubuvumbura no kubona ibintu byinshi bishobora kurengera abantu. will give way to find something new. Haleluya. Amen. Ariko uyu munsi reka amaso yacu tuyahange ku Mana, But let us focus our eyes on tumenye God ko ibyaduhagarika mu rugendo and know that the hindrances or obstacles that we byose may uko meet in the byagenda kose journey, umugambi w'Imana ntabwo uzahagarara. let us know that the plan of God will Ubuzima carry bwacu on. buzakomeza. Our lives will carry on. Haleluya. Amen. Kubera ko uyu munsi wa none bimwe Because biraza ibindi bigahita, ibindi Today, bikagenda, things come and then they pass, ariko Imana yo ntihinduka. but God never changes. Haleluya. Hallelujah. Itwemera turi bazima, He accepts us as we love. ikatwemera He turwaye, accepts us when we are sick. ikatwemera turi batoya He cyangwa dukuze, accepts us when we are a kubera young ko or niyo adults. idufiteho umugambi. Because He's the one that has a plan upon our Hallelujah. lives. Amen. Idufiteho umugambi He bene has a data. plan upon Uyu our munsi lives. rero So today, nifuza ko ubuzima bwawe I want wongera that your life, gutekereza ko Imana ikigufiteho umugambi, that God still has a Kubaho plan kwawe, upon you. Your life, ukongera kumva wizeye, you have to believe ukongera again. kumva ko ntago igikomeye ari indwara. The great thing is not Igikomeye sickness. gikomeye cyane The greater, yaba indwara y'umutima yo kwimura Imana. it might be the sickness of the Naho heart, removing indwara God in your zirakira, heart. But the sickness are healed every day. ndetse n'iyo zidakize, Imana idufiteho umugambi mwiza kuko izaduha imibiri mishya itongera Even though kurwara. the sickness may not be healed, God has a plan that He gives us new Hallelujah. bodies that we never Ibyiringiro get, byacu rero, get sick again. Our hope ntago bihishwe mu kugaruka gusa gusenga, are not hidden in coming mu and praying nsengero, again in the buildings of the ntago churches. bihishwe mu ko urukingo ruzaboneka. It's not hidden in the finding of Oya, vaccination. ibyiringiro byacu bihishwe mu Mana. Our hope is hidden in God. Amen. Amen. Kubera ko hari urukingo ruzaza batakiriho. Because there are people who will be dead Kubera at the ko finding urumva of imibare y'abantu vaccination. bapfa wenda umunsi ku munsi. Because when we find the numbers Ariko of people umuntu who die wese daily, ukiriho ubasha kunyumva, but everyone who is listening to me amenye right ko now, Imana ifite umugambi ku buzima. know that God has a plan upon your Niyo life. mpamvu yo Thank God. dukwiriye kuyizera We kurushaho, have to believe in dukwiriye Him more. kuyiringira kurushaho, We have to have hope in Him kubera more. ko niyo yonyine idufite mu biganza. Because He's the only one who has Izi our kubaho lives in His kwacu, hand.
He knows our ndetse life, izi n'igihe tuzavira muri iyi and si. He even knows the day we will Nta quit hantu this rero world. handi twakwishimira uretse mu Mana. So our joy is nowhere else than Nta in n'ahandi God, handi twakwishimira uretse mu nzu yayo. and our joy is in the house of God. Reka ubuzima bwacu nitubuhereza Imana, So let us give our lives to nayo God, ubwayo izatugirira neza. and He will bless us. Haleluya. Hallelujah. Umugambi w'Imana rero So the plan of God urakomeje, continues, bititaye ku byo waciyemo. not because of what you have met. Ndakwinginze ngo uwufate uwukomeze. I plead you to stand firm in the plan Wongere of God. utekereze hirya no hino, urebe ibintu byaguhigaga byinshi Think about bitandukanye different things that were ariko searching for your life, bitakugezeho. but it didn't hurt you. Ubone ukuboko kw'Imana, And you will see the hand of ubone God. ukuboko kw'Imana ku buzima bwawe. You see the hand of God in your life. Haleluya. Hallelujah. Rero nkwifurije umugisha w'Imana, So I wish you guys blessing, kandi mbifurije kuzagira ibihe byiza mu nsengero. and I wish you to have good times in the churches. Abakristo ba New Jerusalem mukumbuye urusengero, mbifurije ibihe byiza mu rusengero. Christians of New Jerusalem, I wish you to have Ni good ibihe times in the bidasanzwe. churches. It is extraordinary Ni times. ibihe byo kuza tukicara tutegeranye. It is a time where we will Ni be ibihe byo seated, kuza tukambara udupfukamunwa. we'll be wearing masks. Ni ibihe byo kudasuhuzanya. It is times where we not greet one another. Haleluya. Hallelujah. Ariko ni ikibereka ko buri gihe cyose ufite ukwiye kukibyaza umusaruro. But this shows you that you have to profit. Igihe cyo You have to gusuhuzanya, get abo profit in utasuhuje ubu whatever ngubu time nta that you mahirwe have. ufite yo kongera kubasuhuza. If you didn't greet someone, you don't Hallelujah. have now the privilege to greet them. Kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo habaho igihe cyo kurunda amabuye n'igihe cyo kuyasandaza. Because the word of God said there is a time Habaho to ibihe collect byo stones, guhobera and there n'ibihe is a byo time kwirinda guhoberana. to spare them, and there is time to greet Uko one another, there byagenda is a time kose, to not greet. Whatever dukwiye may kumenya ko happen, muri ibyo bihe you have to know that this Imana time iracyari Imana. God is still God. Haleluya. Amen. Kandi iracyakorera mu mitima. And is still working in the Utabasha hearts. guhobera The one that you cyangwa se can't kumusuhuza greet, ntibizakubuze kumusengera. you have to pray for them. Haleluya. Amen. No kumwifuriza ibyiza And you byinshi. have to wish good for them. Amen. Amen. Ubuzima bwacu reka twiringire Imana, tumenye ko umugambi w'Imana ugikomeje. So let us believe in God and know that His plan continues. Amen. Amen. Kandi tumenye ko kubaho kwacu And know that our life ari Imana ikugize. is in the hands of God. Haleluya. Amen. Reka tubasabire umugisha. Let us ask for blessings for you. Amen. Amen. Data mu izina rya Yesu, Father, in the name of Jesus, dore abagaragu bawe bumvishe ijambo ryawe. these are your servants who followed your word. Mwami, turakwinginze ngo usange imitima yabo. We ask you to go and visit their hearts. Twebwe ntago tubera hose icyarimwe, We're not everywhere, ariko wowe ubera hose icyarimwe. but you are everywhere. Reka buri muntu wese umusange, So go and find everyone. ibyari bimunanije umutima, See the pains that they ibyari were bitumye meeting, yumva atasubira mu nzu y'Imana, and everything that was byari hindering them bitumye to come yumva back to your yihebye, house, everything that was bikurweho hindering, mu izina rya let them Yesu. be removed in the name of Imbabazi zawe Jesus. zibe ku bagaragu Let your bawe. mercy be upon your servants. Uhereze imbaraga Mwami Imana itorero, Strengthen the church, uhereze imbaraga igihugu, strengthen the nation, uhereze imbaraga imiryango, strengthen the families, kugira ngo twese turusheho kubona ukuboko kwawe ku buzima bwacu. so that they may see your hand in our lives. Kandi ibi bihe Mwami, And these times, Lord, turakwinginze ngo tuzabikuremo ishimwe, we ask you to find praise in it. ritwinjiza mu bindi bihe, Let us enter in the new kubera ko ibihe times, bihora bisimburana. because the times change. Mu izina rya Yesu Kristo. In the name of Jesus. Amen. 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 Imana ibahe umugisha.